Bon, motia beno, ni fumia beno pongi. Bon, moutin babat mingena yu flaveto. Mais fédération Congo, mouke la kisbene fédération Congo. Denta la pizizia, pizizia. Mais maintenant, il y a que vanda entité Congo a beno ya la pondo manyon, mais kabulia ou, ba mos me kabulia ou, na bandia tulia ba bansalulia ba ou, bitezia ba ou, mambia imbi bagana kusala, ba mos me tsonik me mena ba bukia ba obenga ba tsonika kan tu ba kasi ba Congo ba zolve betke kabul bwala si ba zolve bak tatama vena kuvana nakati ya bomputu bubola na lutumunda ba bamboshi ale bake kabulia bake kabul me bitzabe wa bantu bite kabul samem kitinya bantu tia zulia yeke bitinya bantu tia ba Congo nyons bet me pental bet na YouTube ya bet benge comprendre mam tu bet na kutuba donc ya ni fédération ya Congo awa ya me bikani ba mboshi betke bingi sabana kati bantu tia beto wana konka nae de metano nakati le monde entier bet met tout le awa nakati le monde entier bet kela wa ici awa bet metano bet met tout ya nena wa fédération ya Congo bet metano bet kela wa le monde entier maintenant c'est tal marque yayi ni bakati ngoya bet ya fédération ya Congo bet metala fédération ya Congo mpanga la bwenza nya yiloko mulwango bet kela wa et puis ben betanto beto nakati ya mbandi ya Afrique awa bet kela wa awa nakati ya mbandi ya Afrique awa c'est le 55e pays d'Afrique ben maintenant samna ndia tout ya bantu les mêmes na makwela les mêmes que simba avec et na bakaka kabukaka mais yayi ba mosh me kuiskun na kutu colonisation ben maintenant pas na forcer même tilengali ya ba na bantocha beto ben metala ba bitkina kondwa kisalo kudia bampasi na bampasi même na lera ntamba na mutindi nve ben maintenant batu bati babingsali suba ba kuisoba ba même kuisala voanzi ba me fois 4 millions de gens ba Congo elle me comprend ni met messal que ba mos met sonika na buki ba na obenga Théophile sonika ya tino si bendi mveno kuvana kati bomputu bubola na lutumu ya baba mboshi ba ke kabul bwala mais bantotie même ya zulina mais la kisbeno ke ya bave mais pour le moment betke batet bantotia beto betke contrôler bien voama pes bisalo na bantuenya ba mama bandumba ainsi de suite ni façon yina baso saba bakala betmukumba bakalina fédération Congo kumbia au kilemba nzau fédération Congo kumbia kokoko konditadi matondo na ngwilu ya mbote petke basis bao na konkanae abu pia ye